Sanibonani nginibingelele. Kusayimina-ke udaka lentabamlilo. Sisekulelo daba vele le ndlela engibona ngayo. Bafowethu nodadewethu. Eyi bafowethu, ake ngiqikekele ngempela manje. Yabona ngiyazi ukuthi sonke sinendlela yethu yokubuka izinto, kodwa-ke asike sibuke izinto ngendlela efanele siyibuke ngayo. Mina into engizonitshela yona bafethi, isizini esikuyona njengamanje, isizini yokuthi wonke umuntu kumele azazi ukuthi uwubani. Yabo, kumele uzazi, kumele uzilaphe, kumele uzi-align-e. Uyazilapha uzi-align-e. Thina sifuna ukuqala ngokuzi-align-a singayilaphanga. Bafethu asiyiqikekele lento yokulapha. Ngiyabona ukuthi isikhathi esiningi izinto ey'ningi sifuna ukulandela amaphethini athile, yabo, esingawazi ukuthi aqalephi. Kona-ke ezisikhula, but ngicabanga ukuthi abanye bethu sesizingeni lokukwazi ukuhlukanisa nokubona. Abanye bethu bakhule bevele bekwazi ukuhlukanisa bezibona. Mina-ke nje ngeke ngiloko ngisho nale, mina ngikhule ngikwazi ukuzibona, ngizibonile. Kodwa ngenxa yokuthi-ke benga-understand, angifuni ukuqamba, benga-understand. Bengitshela nami hhayi, ku-right ukuba yi-collective, ukulwela ukuba kwi-collective. Kanti ngiyayididisa, awukwazi ukulwela ukuba la ungadingeki khona, because kuyenzeka ukuthi i-collective ayikudingi noma ayikufuni, kodwa iyakudinga. Because isikhathi esiningi thina samathuluzi, yabo. Abanye bethu bamathuluzi okumele asetshenziswe ngendlela efanele. But-ke kulungile-ke, kunabantu vele enibathatha kancane, kodwa mase kufanele kwenziwe izinto niyabadinga labo bantu labo. Bafethu, niqikekele. Mhlampe nawe uhlobo onjalo lowo muntu othola ukuthi abantu bayaxhaphaza nje. Into ebalulekile ukuthi zenzele wena, phuma ebantwini, ungenzi into. Ungabe ngithi ngenza, do things for yourself now. Yonke into ayisuke kuwena ekujuleni kwenhliziyo yakho. Then zilapheni bafethu, kubalulekile ukuthi nizilaphe. Ngiyazi lento zama-chakra, abanye bathi izinto zale, wara wara. Ngoba abantu abanye babakhulunyisa ukubhayiza, abantu bekhulunyiswa ukungazi. Kodwa-ke lezi zinto zama-chakra kuzona izinto zale kude, izinto zethu. Ama-chakra imvelo, yabo. Kahle kahle njengoba siphila, ngazi ngesiZulu kuthiwa yini amasili, kodwa khona amasili, 7 seals. Ngicabanga ukuthi abafundi iBhayibheli bayazi lapha kwisambulo kukhulunywa .